Ti napalabas, naikadeng ni Chona, ti panagkita da iti lalaki, amakamo iti utek ti panakapaltog day di inana. Gapo iti dayta, nagtulag met da jurin ken ti amana, nga ipakamuda kadagiti pulis ti addang ti inana. Iti sabali abhangir, napan ni Siasya iti balay da Elisa, ket injayaan na iti dakkel agatad, katukad ti pananglipat na kinijurin, ngem nagkedkedan ti balasang. Iti met panagmaymay sa ni Chuna iti opisina da, imawag ti gayem na, ket ditoy anaamuan na, ani Victor ti mangbayad iti serbisyo ni Attorney Mendoza. Ket ita papagayam, adto'y tituloy, tinubela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Jurin, saan ka di ba asimangpat ni Dadim? Saan pa'y, Mami? Mabayag pa'y siguro. Mapanak lang ni Jetalyer. Saan? Ang mga din na kay tumatla masango ni Daddy. Makapong tutak namin unay kan kwa na. Ha? Anyaman ang tibasol ni Daddy kada kayo. Nadalang iti sangwana ka mga nawabakil kon. Adtan ti onan pain. Nasaya ata dakan, Victor. Aga kayo man iti arubayan nga gina. Paspasugadan na kadi. Wan. No. Pada. Ayok ka. Karasaan. Karasaan. Mami. Sumardeng ka. Dala kayo, Mami. Sumardeng ka. Ano tibasol ko ka? Ayok ka, Victor. Sumardeng ka. Daddy. Tinungpanak. Ayok ka. Awan, tibain mo. Karasaan. Aniya nga mintibasol ko ka. Ibakam na niya nakabasulak. Di pa nangtad mo iti di ka panilyang abogado para ka na Criselda. Aniya. Saan mo nga mo no asino tinangibaga kanya kayot? Mami, kayat lang ni Daddy. Huston! May sakamot yun rin. Adaywan na kami kinidadim tama no si kapat ni may sapag tutak. Iyo. Adaywan na kami palaing. Taplosan ka may ramaraman itinabara sa ritaan may kinimami mi. Awalan pain nga Elisa. Nagkidkidan nakit din ti Jayak ken kwa na. Ha! Talaga apag pungpung tuton naktay di epapay. Kaya't nan sakit di ang maulit kinapasama ken kwa na. Oh. Sa sino nga tamat tayo nga mawawag? Samot anak akong tinagan. Hello? Madeline? Abay nga mawag ka? Anya? Adda pulis nga umar-arubayan dita Villa Verde? Hello, Dominic. Anya ti bagam tay mawag ka. Si Mang Peten di kayem kong abogado ang nagbakasyon di Amerika. So imawag ka. Mapantanto ka sa rita ang iso tagbaling abogado yo. Agyaman ak Dominic. Gamasaanan anasken. Adan abogado mi ni tatang. O sino? Ni Attorney Mendoza. Ha? Tidi kampanilya ng abogado? Anang inatibayad ti serbisyo na?
Wen, amok Dominic. Awan ti parwaran mi akwarta iti panangi abogado na kada kami. Ayan di kahit masawan. Ibagak, di mo ko maibagbagay ti sabali, nang nangruna ka ni Chona. Sige. Tuwatalaan mo niya mandayta. Ni Victor ti magbayad iti serbisyo na. Anya? Wen, inawat ko tinabayagan nga idijaya na kada kami atulong. Awan ka din ti sirbi kang patagkukin ka, Victor. Awan ka din ti sirbi na giti apapelis si panagkasabta. Nutultulungak madida. Kat gapoy ti agtultuloy la taapan ang iruruman mo kadakwada. Saan ang may parbang na gitar aramid ang kadakwada ko? Ayop ka! Ibatam ti takya ko! Ibatam ti takya ko! Masaksakitan ak! Talaga masakitan ka kanyak. Hindi ka sumardeng ka na gitar aramidam. Kapoy ti panang tultulong mo iti ex mo. At adamanon akayat ko pa'y balod. Ay to'y matitandaan ng asaok yun na. Nung mapabalod mo na Criselda, kat lading itiklangan. Lipatan mo nga agasawa ta. Anya, isinanak na may balod ni Criselda. Juan, isina ka. Nagbaligi ka amang pabalod kin ni Criselda. Uray kat adan met na ti kabukbukuda na pagnunot ti anak ta. Anya. Ni Auntie Chona. Ket ibagak ti plano. Apa iwalin ko ti siit iti talan ko ani Elisa. Sabi ko matalumbatan na ti awag ko. Oh. Tiliugan ni Auntie Chona. Iso ti pinastrak ti katulong ko itinaladan mi. Iha, agyaman na ito nandanon kamatlaan. Pagyamanak matiyo maiyumanan, Auntie. Kinapudno na. Awagan kayo kumaytay. Tadamot ko may bagak. Kasta ka di, iha. Dumanan kayo, Auntie. Dito'y latan ti pagsaritaan ta. Ah? Kahit ko ti uminom. Oh. Mabait lang nga ron. Taagpaala ak iti tanuman ti. Arak ti kayat ko nga inuman. Anya? Wan, iha. Nadagsan ti problema ka. Iso akayat ko ti agbartek. Pamutbutang yung kadilang tinangag ko kada kayo itay. Nga isina yun ni Mami, nagbaligi amang paibalod ka ni Auntie Criselda. Saan ko apamutbutang lang iyo? No di ka talaga nga ramitak. Anya? Nabayag ako ngagpaspasin siya kini Mami. Saan nyo ko mga ipalubo sa marakrak ti pamilya tayo? Iyo, adan na anay anak mo. Nakagraduar ka pa yan. Saan ka nga tamit ngagbalin anak kay ay? Nagsina kami kini Mami. Agpanunot kay kumaanay bag.
Jak kaya't anyan ti Criselda ti puon ti pakarakrakan ti pamilya tayo. Nakadesisyon ako niyo. Nauma akon kadagiti aramidan ni Mami. Auntie, nagngangato dagiti tagayo. Asto kayo mabartek no kasta. Bay anak lang iha. Nasakit unay tinakam ko iti panangibaga kanyak ni Victor. Nga isinanak nagbaligi ak amang paibalod kanya Criselda. Anyat panagkunayo? Maaramid nga ta ni Uncle Victor timbaga na? Imbaga na napayagan nagtip-tipal. Naibos ka nun ti pasensya na kanyak. Iso pa na kunak. Maaramid na iha. Pues, tapno awanan ti parikot. Ibabawi yun ti darom kontra kadanana Criselda. Aniya? Ngam, saan abasta ibabawi yo, auntie? Masapul ang makabalos kayo man. Anya ti kayat mo asawon. Ibagayo mat kan ni Jurin. Nga isinanan ni Elisa. Anya? Tamayat nga tangarod mat ni Jory na mangisina ka ni Elisa no kasta di bagak. Padasan niyo latanti. Tabareng numadamag ni Elisa dayta. Akondisyon niyo. Apay kumano madamag na. Anya ti amuyo. No isunton a mismo ti mangisina kan no Jirin. Tapno, ipabawi yula ang ti darom. Kontra kadagiti ipatpatid na. Un kaya man niya. Napintas na asing-asing mo, iha. Isunsan ti aramidak. Oh! Lukas nga rod. Saan tayo napagsaritaan ti problema yung auntie? Tatimot problema, ti birukan tayo iti solusyon. Tanya mo ti problema. Imawag kanyak ni Madeline. Ket kunana, nga idi na minsan ngal daw. Adda ka no umar arubayan a pulis ije Villa Verde. Aniya? Natiktikan nga tandag iti pulis nga ijay tinagpaingan ni Madeline? Tsaka mo, iso, dahi tati pagparparikutak iti agtama. Pues, yakar mo iti nataltalgad a lugar. Anya? Ngaman ti, awanan ti amo kapang yakaran kinkwana. Sa maysa, kadwa na ti asawa na. Katisudan ti pinagbalin ko a caretaker iti dagami iti Villa Verde. Anya ti bagam tanay sarong kaditi balay, Jorin. Nagapamanan dagiti dadakkel ko, Uncle. Kat dayta ti problema. Anya man ang tinagapanda. Namuan ni Mami ti panangtad ni Daddy ti abogado kada Auntie Criselda. Anya? Kastaw na ti pungtot ni Mami. Ngam, saan ang nagpaabak ni Daddy? Na, ano agbaligi ni Mami amang paibalod ka ni Auntie Criselda? Isina na ni Mami. Anya? Day tatikat ko ang mapasama. Uncle, bagbagaan niyo kumadag iti dadakkel ko. Anya? Nakakatawa ka mo, Jorin. Asino ako amang bagbaga kadakwada?
Kan amangan no kagura naktupayin ni dadim no aramidag da ita. Anyang ron ti aramita. Bagbagami da. Baring sikat idang ganda. Kunada nalay nga abogado ni Atty. Mendoza. Tawan ka no pa'y tinaipaabak na kaso. Sapay la ko ma. Tamay pangabak na ti kaso dananang ko kin ni Lolo. Di Jurin. Hello? Elisa? Oh. Pay amalmal day ti boses mo. Nagsubang man namin na nagtitadakkel ko. Anya? Apay? Naamal ni Mami ti panangipaay ni Daddy ti abogado dananang kinapong mo. Anya? Nakaamuan ni Mamim. Saan na kaya ti ibaga? No sino ti nakaaman na? Dayto hindi pagpagamikin ni Nanang. Takalita parikot dayto eh. Huwag nga ron. Saan kayo magdanag? Parikot milatan ka ni Daddy na ito eh. Ang siguradong iraman na kami ni Mamim. Kaya kayag danag. Saan may nga ipalubos nga dadakas nga ramidan ni Mami kada kayo? Jurin. Nasayatad da kayo, Nanang. Ada ka di parikot, anak. Takasla pinaspasungadam ti isasangpet ko. Adda. Ah. Anya man ang ti parikot, anak. Naamuan ka nun ni Ma'am Chona. Ti panangtad ni Sir Victor iti abogado yo. Anya? Wan, Nanang. Iso anagapa ka naman ang Sir Victor kini Ma'am Chona. Sigurado lakit eh. May ramraman tayo manan iti apa dagiti agasawa. Lakit di, Nanang. Kunamat kiti ni Jurin. Nga isuda ka no ti makaamu kini Uncle Victor. Iho, aging ganay ta. Saan pa si Mang Pati Mamim? Napanlakit di iji mansyon da siya, Daddy. Nga ta, Ijay mati ka na yun napapanan na. No adda kagura na kada tayo. ha? Iso na dyan dinteng. Ada ni Mamim, iho. Kunak no agmalmalam man ni Jay. Apa yakit kita anda? Joda, napartek ka? Gapoy di aramid mo. Iso nagparte ka, Victor. Ayok ka. Mami. Paituloy mo kanila tati panangapam kanyak. Gapo da maluksawa ko na hitimbagam kanyak. Talaga nga ramidak timbakak. Nagbaligi ka amang pabalod kini Criselda. Diyak kaya tamarakrak ti pamilya tayo, Victor. Imbagak mat ka ni Daddy dahita, Mami. Oh, makita, Victor. Saan nga namungan ti anak dati kaya't mo mapasabak? Aging nga adi mo isanod ti kaso kontra ka na Criselda kin magdabyan. Kat saan kung tumot nga ibabawi tinaibagakan ka, Chola. Aniya. Mami, isanod nyo kung mga minan ti Darumyo kontra kada Auntie Criselda kan Lolo Damian. Tapno sana marakrak ti pamilya tayo. Salbag ka mo, Turin. May saka pa ya buong ti orok. Amok aka ay ayaw mat no isanod ko ti kaso da Criselda.
Jak lang amin kaya tamarak-rak ti pamilya tayo. Sige. Mayatak amang isanot iti kaso. Iti darom. Agpaiso, mami. Wen. Ngam. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon da ita? Isinamat nga rod ni Elisa. Anya? Adda ka mo dito eh. Angel, ito kayo kede. Padanggayan takman nga minom. Agmay-may sa kamot nga gininom. Kapo ka di pa'y lang, itiriri dagiti nakanakin ka. Alapis, sabali ang makagapo, Uncle. Anya da ita? Kuna ni Mami, na nakasagana amang isanod iti darom na kontra kada Auntie Criselda. Nulakit di ta isinak ni Elisa. Anya? Jak marami da ita, Uncle. Jak kaya ta mapukaw ko ni Elisa. Pues, tabnusan mo ang mapukaw. Nasaysaya at no itaray mon. Anya? Mapan kayo iti adayo a lugar. Itisan na kayo ang masurutan ni Maming. Napanagkita ken kuana. Ipursigi na launay ti panakarakrak ti relasyon nyo ken Elisa. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.